Katanat Building Bylaws Tyngka KHASI Hills Autonomous District Council kalayo Khajna Haduh lai point R North Klur Tyngka na ki Jingbit banchna Ïing ki bala ai hapo uput usam Tyngka Council hapdeng usnam 8,000 arpo ar bat 8,000 arpo saw hakador bartelang Tyngka Council hinegasngi u executive member badekmi ya Katanat Building Bylaws uba tebor patau ula pentip hapo ka Ïing bakapor balashim ban ai Jingbit bantei kasyong hakajing ai ki kot kisla ki badon kam hakapor ka babyang dakinong apply ula pen pauru baka KHADC kala tho syaka PHE bat syaka MEECL ban pen biang ya ka bat ka boarding tang hadin ba kala dep ai ya ki occupancy certificate na ka council na this council kabani ai di building permission kabani tabu building bylaws kabani happen dikena pada tidak apply inora di province di Jogi bagi depan yakni pada waktu commission act bahkan lanjut nomor sawang berdiri bagi dari bagi hal inspection team dan inspection ai commission berdiri kau kenal dengan berdua